Yeah, and I'm Abrokyire Mu I DJ Sam TV every Saturday via 6 p.m. to 8 p.m. Your baby, Abrokyire Mu Nsem, your console, your CC, na Abrokyire tu kwa kobo yi wa hase. So wo kona wo. Ebi ni mutu kon ya. Ni kobo abura wo bi manu a. Mo na koda ni nsawie. Eni nsabika. Wameya kwadro onu apandu hu modia ebie ni shop why hairdresser oni pase na se wonye sika ya kika no hosem ya didi na se oh Mary kosi ya weduma why ebi frau say woman di mboni a woman no kwa ebi say wodi nyame do eni oni ado enya ye na djuma Mary baji wani aya Abrokyire yo Abrokyire bravo. And one much sorry. And one make a tutu. One copy I was the uncle. One copy I was the uncle. A Samara quite. Abrokyire bravo ya. One pound will need you. One bedroom will need Asamara. Okosi brody for our dinner kuro. Our banner was so. Our banner was. What did you know about any? Only under the diamond. Only under the diamond. Shaba yo bi akwa e wo bi mano anso abanesa wo mi agwa anso abanesa samara kwa e bi dum so badani ya ho ademai kakra mi du be kopie mete watu ma ya befa wo Abrokyire bravo ya Abrokyire bravo Asamara kwa oh Mary Fipoma you will not say I'm a for me come assembly akwabi no papa kiasi wokobro nsasa no me Samoli na ibi man ho no we ya wa ba fie no and wakofro bas no muana em say no person wa fie enti wa pipi ku bas no musa broni abere wa bi to odi wa hwa ko ifom wa say oh boy he swallow some
ko school sa ehu de edi ko sie Abrokyire abrabo ya oye ni do ye wo every Abrokyire abrabo ai abrabo ai abrabo yo ai Abrokyire abrabo Your friend Napoku, I'm Austria. Me free Kumasi de Chamuso. Miniano Munhe DJ Sam TV, a brave a free 6, a copim and numre no mochi. Sa a DJ Sam TV, a Chamu baby America for share, Britain for share, Israel for share. Abrofun pa monti a casano crash, and now I mean you are Ganani. Ube Jaja Homa DJ Sam TV, Unyan Memen Danshe, one shot, what Jaja, Timis Rose, she, Sia. Ya 30 years, because I heard DJ Sam TV, Abrokyire Mu Nsem. Me da bia, e fe no me nsia, akope no wotwe. Madam wase. Ciao. Me hesti soba bet na hanwe tie bi. Ebe ma weni gie. DJ Sam TV, the best. Ghana so hono pese wutie yana. Every 5 p.m. to 7 p.m. You were live, bra. Na betie ma wakoma ento you. DJ Sam TV, yeah! And I'm not from me by now. DJ Sam TV na Uguso Awoshi. Ye share me menda bia from 6 to 8 p.m. Australian time and Europe time. And Ghana so from 5 p.m. to 7 p.m. Eti koso ane share me menda bia no 6 to 8 p.m. Ghana time 5 to 7 p.m. Na koso ane te Abrokyire Mu Nsem ye de futuo ene odo ene bibia ma de opebia o house now de buy ye benya hu eya no. Edasi keep on watching DJ Sam TV. Bye. Boy, a bit of 2 coin, here come up, bravo, be manua. Ah, what Birmingham? What Abrokyire? One may have a drop. I'm up on the woman. I'll be in the shop. Ah, why a hairdresser? Only say, no,
say when you see that yeah Abrokyire Mu Nsem yeah did you not say oh Mary cause you with my wife every friend cause you with my only one say Yo, no, no, for your church. I'm naming more share. Yesterday, someone share video in my Abrokyire Mu Nsem do my dear no, and Yasha say no. The patch of our platforms will be a share video no my share video no. Now call Fato platform so post to video no Fato on so side or my now I don't for you and share my and as some of the bano I know Ankasa as some of the bano. I know ten. Na yenua baby e de nasema brain said that baby a obi ade nasem bra but na de no de ebe ye no ensisa ye wom because nipa no hia nipa mo ankasa nti nipa na ma me kwan say ene me mo ne voice no e ma do for ye de enti me mo ne voice no e ma do for ye de enti na mo nkyere na adwene ohia mmoa e wo nipa nkyere Abrokyire mu asene maka no ensem ne doso yen kan wie da Abrokyire mu so kasa wo kan obe ka kopim tama atemu da be de ebeba Abrokyire mu nsem no edoso enti share video no maye share video no se nipa best 5 fe na abaso mo share video no maye na ye mo eye voice no so ma adofo ye de enti menwa be ma opoku chia eye wadofo na yen hyase ye be chia yinua mo a Ghana fo mo hwe memenda bia sade radias so wasade memenda ya che de radias bio se mo amutie ye ama obi ahode ama memenda sa betu ye ti enne na se ya elite kakra nti mitwa so ha ya na ya to so edamase nti adofo mo amaba platforms mo share video no mame mo share mame sister Vida wa ba so share video no mame Afia ka chire won so share video no maye mesra wa na ye bo voice no mati nti mesra mo so mo fa mo share video no ento mo platform so ye den e mame because nipa hia mo a se de bia meka na Abrokyire o hawa nipa na mo no e do so do nti mo mientie eye voice na me de ba no oba bia ono so ode chese o hawa okom no e den ma no nti mesra mo nya tam na munya maso na muntie na ye biela ne tuma na my de mo so ma frɛ na ma kyerɛ ma dwene de ebia na de mo bɛka no betuma boa ye nua ba no de wo bɛka no ebia betuma boa ye nua ba no enti misra da letter video ma betumi de number no enso ato ho no ama ye bibia awia na ese nipa no wa ye de enti asɛm no na ye de e ba no mo mi enti hello abedwafo me mamo achi na masem nyina ne se bihia ba ma wo ha London abonten so na bihia nam kuta mam yinu na eguso ehwempena na mu na ka chem se owoba baako ewofie na oba no wa anware no ni wo mu ana da komkom won phone so se oba nda ho aba ne nem ma sebi akoso kuma nyina gu abonten na me ready ye no no se e ma de be ma na ka che be ma na tro ko ma ne se ma na wo no mo da wo hanom no enye ne de ti se wono ne de na wa fe ne de no tu ntwa ne mfunyini famre no da wo twa mfunyini de bai bibisa na ho asem ntimi anka ho asem ma ekopie ne ma me enim ne ma me ofie ko na ma me so do nim se ne ban ne oba na obibiye na de onim ani se ne ba no eni oba na wo na oba ne ba no ko enim oba akwala ne da o na oba no ka chense wonyin sen eno mbo oba ma na mane wo ha eno se e no kore wona na ene nete enti eba oba na wo ye no omkoto abofra ni din ombisa omba ne so omnyo oba no ho ade a o se da bi na ono wa kwantu eno nkugu mehwe ade ekobia ye se bibi wo no obe yintem opeje sika kese no da komo obe ubisa no mu ye project bi o se da bi akwala no upkeeping intia akwala so mi ka se no wo be me ma me ho o kan o se akwala no upkeeping ko bisa ma na ma me ka che me se ai ono ne ID odi kwaje ska o bank no ira into this ska ni si oba na so no de apre no nam se ho ene de tete ho
nti fufi antwata na immigration eche be me means bia na me yard hospital nti me bo me consultant amane na osho note mami na me de me letters kan ho ya me so true bi na me de koy nti koy ni koyi be me e ma ne be fi ne fi a me ti mo so kasa ne nyam na me ni India ni be bi ne te ho say yet if you onyina no na otwe na e be fi wona no saso so no ba no e twempena na so ne nda nti nyame omfa boni ehinta no ababa wande ne fon ma me baketwa nti akwa na ehwe nkula program yi bi na te ko ye no de bre me nti akwa nde yi ni share me nsem na na yi ne begu so say hi nko we ne mi kunu e no hi India ni no na me ye di konkonsa na me ko na je say nsem one na twotwo ennem nsem na ennem ba me no beda ennem ba me susu mu se de no am ye no kenkan ni nyina na mbisa baba we me bisa no se no kore ya afimu ani ewi ena one no start zo me sa de ko bisa be ma na se me de bufu na bisa ni nti oni asem bia ka kire me na me de me ma ne wo ho am de me tim bebe tina be ka kire ma ne se nya me ne netie tim ka kire se won simi fie he bi oba nya me ho no oba no timi me hu nani mu abi wada da ko me ho no ma osi ada no pa me dware me mary na baba we de me ka be dware ho bi oba ya me pieto dada me de shefi ebi kuta na nam sa ne we de baba wa nya baba pieto we na me no she pieto ba ko na aye de na say se me ko no denti no o so me she pieto ba ko kasa nya wo so be ma no akoye me ho ade wo fi asa ya share my flow Abrokyire ku dwa yi mu enkrata da so ntino efa ne sa ankasa ifa so ba ya ko tine gina me bono chia den ya ababa wa ne se me piane ba ama na hwa amane tia ho no mo che me no me koy je koy na ma me ne se oba pemfo de enfa on to cells nti e wodan ye de mutu am de ko to no me sa me na me piloya to la ba na me kama se nyina a kire no no siu mate ikitwa ajo na be man na nti modin nti loya kikitwa je me na me be fi me kan hwe ankyere be man na be man so an kan hwe ankyere me bisa me de kosie de koye nti ye emu ane oba no ye so mu otu afifie wono be ka chem se be man so mpemeda ko pemia enko ma me fa wono enu nti na o man kwan so nyede o me cheme emfa me ntum na me nkama no ntum ne enye me man mfiri me nsem ne je se ye emfa me nko fuse nyede ne enye man enkola ne mfa mo no be man amsemati ka chempe ni phobia se de economy ntimi nware biu o mo senya de so we nya asem bia o se mi dia so ja ware timi nyai na mnye den ni nware ami fi oba ne bia no ba no bia metima ware ho na enehi na msi o mate na mte aware hu enu achi ya na anwoma ye yi na mede me o makava no na ye dia ma no nitwa be bosumi be mi onu mi ensa wo so obo Ghana kiki na se be ma skani ho nti na twen nanka etwa afi na afi so ananka wako ne bido ne kakra ba ho wo se de bi obekọ na wa fe ne maame ko so ko num ne maame no fram na oni nkata na atikro man no afi o maame na maame afi ne maame afi ne maame so bomra bla 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 na msu mate nam ja no no wede okoye frɛ ne frɛ okono asma ka che me se ne cousin bi no abihia no airport let's go to ka enti so gushia na obefrɛ me obeje ne phone na frɛ me na so de WhatsApp no befrɛ me na me ho okoya wada enwumre na antenenka ifiada antenenka kosi ekọ awie mo nwumre na oyɛ den ofrɛ me so wakodu na afi no okokuma ase na kasa nya musu na nwa ba akwa frɛ me se kazi no koshia na frɛ no nkran afrɛ no okuma ase onti the kazi nenka na obai nti wono frɛ me bisa me se me kunu etimi ba na mso me ne kasa wosi flight na ready nti no nya no tin say definitely oba Ghana na say minim say oba no be share no kwanti because na ade be chama na ko oba ne friend no nti na nkasa odin ko tana kai ne kasai tin nim de onko kan nti dize odu airport wono na ko hu oba no ne so doje ne kaze no so no oba no ko da hotel tin bisa no say okoda hotel na msuo mate tin kaze ne no say ne maame say am say cause Abrokyire mu maame ne bemasem sa na me hu oni ebusuani nyina bemasem na nkrata na amoba no te ho na otiwa ka acho se nkrata me pe na metimi aya ma no nti ne bia me fi se bi omo ene me eye fine
sana me hu no de nti ka se maame no oba be ma eduye no wa frɛ maame na ka kyerɛ maame le se wa bedu nam se ene wa ka se wo mo ne pɛ oba ne pɛ ne oba obeso mbɔ mebusu mu nti na ya wan de wo ma ne ko hia nti na be ma na ntimi afrɛ ne cousin cause na cousin nim se ne me sese ne me nti wono so mpene ma oba bia me da ne fie ka me ho nti na je wono we ne fa ho bɔ ne maame ama ne se wa ba no na ono ne kɔyi so wo kɔyi so be frɛ me so on frɛ me me mei ne man ne frɛ no na wo frɛ mo aka kyerɛ mo se mama me 5 minutes anu ano no ebedi nam yinu ebedi nam yensa na kula na nkasa asa frɛ no na akoso no ode asan ba London abonten so ni se mi hawo nyina ne se be men to so enye ne nkrata e man fi se ye man infiedu no kom 4 times no je say 2.5 bia no abi renew je say 2.5 na was starting je say 2.5 na e bebe bio no menyama no na se menye den abejafo miti boa en muntene me e wo ne oba na ho nti momo ame mfanto etiefu anim na mo nyina momo ame e wo madwendwen mu cause mentiapo mpese me nkata na be mani be wi na so tena me ho no boa me hwe nkwala no na wokɔ akɔfa na ere na me ne me ma ye be huna ma no ti abedwafo momo ame ndamase yo nyano na dofo ye Abrokyire Mu Nsem no na wutie no we de enipa ode asem ne brɛ no ya bɔ ne voice no ama mo ama platform no so no mwate asem yi Agnes ye wo a share video no mame seto share video no ahoɔfɛ pokia wo so share video no e mai me poma cho asem ne nyina ne se ye nua ba bi wo so UK na okohia bema bi na bema ni krata oba no wo krata na ohia no oba no wo ema mienu ena bema no so oba baako ewo Ghana enti edidima na sese o ma wale waye oba no ho ade ewo Ghana no asaye no wedding ewo eye UK ho ena nyakopa ya adon ewo mo akra na ewredumre bi no bema ye be che ni tum oba na ne kopel lawyer ene na sefo ene yeyi bema no ena odi ni pipa waya ma ya de yama bema ni pipa wasane na wumi na kan sese oba ni kutankra 4 ba oni bema ye wo ha 2 ene yama bema ni pipa bema ni nya krata me fa se be se ebe 2-3 months yani wonya krata na no se obese okọ Ghana na okosra o maame na ofi o maame no fo na oyere no fo no e wo hono ye de wuntimi nom so afi o maame no fo o Ghana so oyere no fo so betuma nom enya hwe wo so afi o maame ababa wo kananum se de SM se onya tobo ase na oni sika so beko wo se bu ha bema ntimi kukuru sika kese no da koma ne ba ne maame wo se oni ni hweye but obese ne ba no ekoso wo se ni problem na we na wo se wakran so okọ Ghana na wo ene ne cousin ba bihia no bema no koduru Ghana ne cousin no bihia no na waye den wo hu no ana oba no ope na wade yi nto odo no kunu ntino o friend ne kunu no e maame eye na ase no e business aso na oba no wo se oba Ghana no wate ne nka wo se ane no wo se waba na okoda hotel bi ntino waba bedu afi adeche ye na ne kunu so ye de efre ese ekaje so okoduru ye na ebia wupre ni delay eni ntino want to mention an cousin no etu akwa koduru Ghana oso okoduru ye no ofre na oso me ne me ba na ye homework ye yesei me wo me ba ma me ne fie ebu a 3 days kwa no mo ye de o monte nka ne ma na wa ha ne frɛ no kra o mo ma me 5 minutes no so me frɛ no 5 minutes no e di 3 days ansana be ma na ye de afre na wo se no ma bi ha no enam so ena wanya be ma na anya pipa ena UK no yama obema no pipa yama no visa me fa say 10 years na 10 years na every 2 years bia 2.5 years bia no okoko renew de be ma yiye 1 year den on tokoso na 2 years ne so a on fa ni pipa san cover be ma na ana se onya amanika because of hwehwe no ma bia no mo ne oba bi ti ofie baakum sena ni kunu ne oba ne twempra etimi send video oma ne ba ne maame no wa Ghana nko etimi send video bre no ese wa fe no na ne yire na ode no wa na se Abrokyire fo ma na akra na ono mo deda no o ma senye ne de
because omu di so share ase ho omo yusu so share sa ase ho onwo ni gwa se onwo mema ni bi gu ma no Koya aboa. o de nyanto ba se meba so onwo go oba de ni ma sa kire oba na o Ghana no ase oba na se nye ne de ono ne de na wakaya aye ne de 2020 pictures ne de e fa me we nyina oba ne te ho wan ka hwe etima sa age visa o de ne kata ato so me ama ne visa enti ese be ma no ye sa age wi na ese mi bisa ye me ma no anase man se enti ka obenya kra na uhu oba be ma na woni pipa na wo pipa woni ne wale kra na ese odi wo pipa cover na anase ese wo ka wo jiska minwa be ma opoku asem ya te voice na wi ye be yi nsem na maako Message ye be yi nsem no maako na ya ka ho asem message ya ahwefo yi bio DJ minua ba no we simple eni kwa so renew ma be ma no me be ma ne bi se o se me koma ma nko a nyese me koma ma o se we se so oba asem me koma oba ro ka se me koma ma nko a nyese me koma ma nko a asem no de enye no e ho na me ko me se me fa oba na se ye me se ye me a oba me nua ba no se me di kan ka kire no se etiefo no ntie no wonye wi me de man renew ma be ma o ma be ma no hu se me man be ma no obetime hu no da cha ka se be obetime akire se o papa we first no ye me husband but the money die wondim ka se nkro no omo ye me es case da enti no omo na ni nko ne man no so be ma no paper no de man renew e man renew bio opekura si akura no ni ba bia passport ni da ontitim mu toilet mu na me set passport no otitim aban bit matching aba se ne wo ma no hu se wona ayewi god de be ma no ye no obu oba no kwasea because da bi ene so bu so aya me hu se ase me hu se ase so oba no hu se ase oba no pen mo nti oba na jimi sa na me hu no yes o se ye wakwasea bo ne wo jimi tio obi hu se wo jimi na obebu kwasea so unim nyansa ye mu kwasea nti wo hu se oba no oba no ejimi ti ese me bu no kwasea no oba no pem dodo afro me ne no wo ma e ma oba no nwune se me ne wo ma nti minti mi hwe nkwala no on sebe man people no hwe no ma no on man ni nko no man ho mo se ne be ma no because no man de obet on timi ka se enkura first na me mada ba be ma de obet ka se papa we ya okwe me ma no papa ni ana se no ye mi kunu se se ye ni hobio e no wo ho se be ma wo ba ye nkrata ma no 3 months kra mai wa force when you ska ko Ghana ko ne yede dada ho Ose ne ba ma me aso okoye no Ghana one ne ba no ma me ne ete eye bibia edura na dodbe ten kra na waso me ne me ye ayi homework me ne me ba ne homework am ba ma me fi na no free Ghana ba no chira de o school bia no oh send them as a good father me de oba no de meka a ne se be ma no se ni people no so wontimi a metimi ama no obi kura mpo a be mi nua ba be ma nka me na kwanto asan ka akwaye lewa anto Kaminu aba kanto amede ba kwanto because o ma oba no en woni e kasa wo hwe na eno ma ha no oh oba no o betuma nya pressure Abrokyire nua na yedin kura DJ en sheda nya o kasa kura ni kamika so sa da dwendwene ka ho amasa obo ho na bon obi sim mo pressure mo se ya dwendwene ka ho wo se oba no kura no wo ye what they say wo se ya no operation oh first one kra ye chin ni kunu no ya ye no operation and so friend lawyer ama no lawyer no osako fia ko find Patrick West me de omutimi e de ko ya ma ya ma visa and to be ma no timfo ni to sa no ma nyina DJ won say we say e ma ni bi bu me ma kwasea e me ma so ebu ma kwasea ba me bi so asem Abrokyire ase pa no e ma ne me ma ha na bu ne yanko kwasea mo DJ e me ma no ebu e ma kwasea mo oh yeah sure yeah arkonti America no me ba cho kwajo usu aba platform so share video no ma me Eunice JB Mr. share video no ma me na video no enkoma wa na ye share do ye hia adofo adwene nkere e platform so ye some number no ye de ato no se afina wabaso a mo amabaso dada no mo share video no ye de e ma ye nua be ma bi esisi oba bi wa Abrokyire ye nua be ma bi esisi oba bi ewo London abontin so UK for mo hwe UK for mama na mo maye madro se
mo de ma fa mo ho adwen mo na mo de ma adwen na mo no mo mpe oba but ananse mo mpe oba ne krata mo ni binti no mo be ya na mo ne ma na wo free na mo gyina so e de nya bipa mo hwe ye na antoa e ba mo ho no no kra me ka ayanta e ba mo ho because e wo se babro no mu so babro ye dikosua ene ensuo sei wa hwe a emma no de beje mo UK ho no emma na mo UK no mo hwe ye umpo oba uhuna wo se mu twa wade DJ min twa wano he UK ho no enye mema no kwa na yema emma no bisu eje mema no pa emma no bisu ye mema no eni sem bisa se mema ne ma hwa ne bu ne yonko kwa se wo nyina both no nyina 50-50 but mema no omu ebia bema no konya obi bo Abrokyire anu hu se ebia nipa no ba Abrokyire ache emma no de na on bebu mema no kwase anse ukofo omu ba ana omu tabu kwase emma no ya se ma no kofo omu free Africa ba ana omu tabu kwase but se uhunu wa hanu ni hia emma no emma no bu ma no kwase so be hia oba no wa ha emma no bu oba no kwase because mo na hu se o well, cry life, yeah. Sorry to see you. I say, I will try and one worry that I'm a better number one. Or price of Boon Quasia. And then your money, you know, you go from Africa, and a book, Memman Quasia, made it so, or Mummy Quasia. Made it, Master, or the Casabianco. Or into my country. Oh, it's with the mini band, the Macachan say, paper money yet. Paper no man nye man for na ntu se o me man on for na ntu se ne ma obetuma hwe ba ne for na ntu se be man me ne be man wo nti me ma onyi na ni influence man ndwin me wunja nkola no me nua ba wo de wasembre no me hwe se o hwe me ano me nse wa ba platform so hwe de me nua be ma wo poku ka che se paper no se no na nikom koduwe emfa nko heaven nikam kodu emfa nko heaven we kwano benya onko Jamaica shop koto body what dia emfa so be na onya free so on say so obi bebu kwasa people kwasa nka unu aba ma bi ka say fa be fa na organ na kran ka be ka say on fa no obi e ba yela no so mu mienti no hello ya minya ba ba da to say nya mi adumo na unso yanko pa adumo me ba show you me che abijafo ya je so me ba che me ka bibi che mini aba no ka kire no man o ti o pa me ba jo ni bibi we kra ni kran senko o tiki for any advice for me bia ho we simple I don't know simple we new people no yes dia e wo wa enya wa do wo we na ba wo no itu ase yentwaso so atase enti we no we di kind dia ye o efie wan kasa utimi de da enti o ko Ghana no DJ obi a ya sign operation wan for nani anto bibia one in the first place the man on pay oba no okay no because say or pankrata and pankrata no so they say came sorry to use this word say when you about to renew kata man no ye o ye ba Jimmy for can be so Abrokyire da and I say we are here and I say we are to come you be that very simple hey uncle all ba no no kwa me buy ne mai le japade e say mini abema o kai ni ni SK so there were husband no wife so no to so obi aya operation na be na e mi an gene wo no do we ya wa obekuno we on moment na ho ma obi nkan che no say obekuno e kuno straight e kunipa adwendwen e kunipa if you mesre ne bebre se na ma meti ase onko fa ne ma na ma me behwe enkola ne ma no ana so on be one o ni o ma bi but o de ni to ba ma no so de e obedi ne bekuno kwa asate de ne okay e ti pa cho I put you up the man in your ban say one money renew man two e fie ne kwa for ma e bie money bie ne pono e ma be ma no ba se be ma na Africa na ba o ti fie ho mpo oh menene kasa menene bana kasa me bajo menene bana kasa within this week ya me ti be man kasa ama me bisa say ukuna ba o say ane DJ etu uni aba pa ne dey say ready na sika be o de me won say bia oba no pe be ma no oh
Vida. Where Jimmy dog? Vida. Vida. When your friend or do Jimmy, that money you soon like a that man cutting on the bida, all who be done after day. Ah, and then maybe another. Maybe another. Now I see that you come go do no as for papa. When you come to that, like you're different or coffee or tea, and some no Debbie. Martin. I need it. Yo. On top of what is your one paper, what I did with you on them. Okay. I said I was no adventure. The union by one pump man. Eso pam se be man de be sisia esa wasa ofio kodam ya kran se wasa atimeko wasa ayewe abieja na ya meya woni menu aba me ka bibi cho wa wo de asem ba hwe last week ya Mr. Mo jama fo mo hwe me Hamburg fo me chia mo me ma eye nua ba be ma wo ne sekan me ma ne yakọ me ma ne busafo yakọ eye nra ani esi oba no wajja ne mafo home e de se wudie ya woni broni se de wudie na kwa bebebe o woni broni na wo ma mienu broni hu no wo ma mienu abibifo mienu on na wo mienu aka ho broni na twese kan yo e de wo Ghana ni ba no ekunu am yesi no enra firi ya Hamburg fo am asoma mi kan jama fo nyina nim Hamburg fo nyina nim asem me wo pictures ni bibia wo me phone sisi a you call commercial break ba e bia me be me de so amadofo ahwe ya what sister no what is kan yo ama sister na wu agya no ma for ho me say wo tie mi a me na me kan ye me soundboard ba ko no me say awade ye fa nko heaven awade wo ye fa nko heaven nso obetra ho a obetia da ko pe bo se obetia ne se wode oba no Africa na aba oho na ba ye den obetra osamia enti dwene ho mienu said that of where the eka no obokumiti o because say nyumre ya kro pam be man free on I didn't say so pam eso pam ni do be man ni pese ma menyina so what don't know we nkwasi ado odono pa we nkwasi ado because tie DJ we on oba ni di agura obadwenia wu agya no ma na say obaye o be oba enkola ni tin sai na twam se me yere sa me yiri nyame nko se me bu me yere kwase asa me yiri nyame nko mana nya se nkola nti enwanum na dafo Abrokyire Mu Nsem na ahwe no we DJ Sam TV ye program na ye no ya to ndin Abrokyire Mu Nsem number ne da ho no obetimi afre no aye de wa kire wadwene afọ asem ye de da to dwa ye ho sanso no obetimi akọ YouTube na akọ hwe DJ Sam TV videos bebrebe ye de eguo me ba cho wo hwe video na share mo adofo uko YouTube nso na wa share na wa subscribe wa ye den amaye ye po ma che opi asem aja dwane se ye nua ba ma bi ebu ye nua ba bi kwasea ewo UK ana odi asem na ye den asem na mu aye den ama ho apa pita ya wa ya mani se de ma yo so nya ma na plana otimi ko follow yo ana otimi ko follow ya ho breaking the and to say kroma ha de minimum se krobia so ne mra so ada se say you will be tired S1 amanita ati na ko follow ya ma wari ni wa ma enti ayi wa kan se sani ebe yo be nya amodin se sani ameme se no wo kata Obama yare wona le nutrition ayi kra na me no kai kra asa ya drama what you need to know se dia sabi wo ba ma o network waja wo madri bema sabi ifia wo bagama wakwa for ya man first one on trend baby shanema okay na modin omo na modin no fight ma no nya sani ayi so yanda kifo aware me yede ko heaven sani awokana nti bi aya froma wo hia na nwa na ye ne fe na ye ne fe se mi obi wo amikunu ni na ye ne fe sankan to sadia sani o tra mi ateti ni se obi awodi na de be o pre na modin e fashion ma enti on the people need onya manika fashion ma no nya sani o jinjinjin ma no na no na abua yo enti onya people no ma no on the ma
man until or very new or where the best you have to have. Okay. Na me jawo kan na me chese nti won forget to be person kwa na onwene ma ho me boa. Getting on children, man, Gamma, no better not written when you are to but the other for the Coco, no better not written one. Or what can the lawyer know? No one I did Okay, ma'am, I was in one drink to why. I'll show them, man, no, I didn't know. Yo, ma, yeah, do I so be so free why? Okay, that's it, bye. You know about Richard Watson so after moment Richard Watson after yenti. Hello. Hello. Richard Watson. Richard Watson but which must after bium opoku asama mama kan what you say? Also won't forget na Debbie we will forget here the first Beman first time I went we know or Richard Watson. Hello. Cancel with my friend number the street. Hello, Richard Watson, me pacho unim. Obetumi afre number no street why, Mr. Ostra high obetumi afre direct number no why. Number na go on and I say I mean, we saw one private number, which my friend knows, so me do better why Richard Watson. Now the American man, me say, one day won't forget to be panasem na on Shanima, and then here. Did you own the Emmy Yammy man forgetting? Say, Unya Pipano, 3 months Pepe new or Force Kogan. The man friend across it or on the bay home with. Richard Watson, but your friend me direct number why? Fred direct call now, network no euro for us, I don't know, minimum see through her. Me pomacho sa wo osra ha ya me pacho number na wo ho no no that screen no so no betuma ye afre na wa ye de wa kire wa dwen so wo me private number no so betuma afre no so na wa ye de wa kire wa dwen afa ho mu mienti adofo bi so. Hello. Yeah, hello. Yeah. DJ Sam TV program na afre ya na me pacho ane Metimi akasa na. Metimi akasa mbacho hani. Seto ni me kasa free there na Austria. Seto mbacho kasa why? Hello set. What you mean ka? Kasa it's you. Okay, we make sa kwa nya we na ma che atiefo nyina. Na de me simi what kan say. Say mami wa be kan story wo ha say no ho. Ye ke mami ni side nko enti say ye adeno de ho. Aya ye susu ndi papa na tem be say nyantie papa no so ase ye ntie ni side o say. Enti say ye na obi de buko exit papa na tem an ase bi ta. Me ti ase ba e mami ni side mo ba be kan ti ya ho. Think be ya enke ye to de kwa me enje too much papa no. Na say maame na kana asem tisia no se wu jira maame no kwa na asem so dia na ye ono kwa na asem so dia ohun eni en kamede meka chen se ohun on forget on kana ho on the important things over here on forget papa na se odena ni betu papa no so no se tisia papa ne mboa na ade ti no odwin se o renew the visa de obeboa no so papa ne mboa no papa ne titi no be out to woo out so any energy I won't reach home. Yeah. And a man no so no the on our door papa no na kwa kwa dim. And that emphasize mekano on na kwa kwa dim. So no so door papa no. E di papa no on don too much and say normal. Ba ko do ba tema. It's the on na kwa kwa dim. Them say e on door dia na kwa dim. By I didn't no a man worry too much there. Any on try say obepe solution there, be man forget papa no. No concentrate on the man so. And so obepe the man say the co-host we can before no.
Papa no obetuma air ne X by the man dey omuntimi ne X ma. Yeah. If you on focus on the man so now on care say be on renew man papa ni be o but obeja papa ni dey obeja I was say now on start with new life. Let's say yen papa no side no so yen start me endi papa na tell too much. And I'm no so ontimi me hu say we fi because odo dey. Odo modu. Una wa ka to ma same thing. Okay. Yo. Yeah, do I see no identity why? Okay, no me that mo mo ma papa Mati yo, ene baba. Obugu. Ye nwa be man so say Yesu sun judge be man no. Ono onim muntia. Me da se minim. Me da minim muntina. Boss, me minim de ekọ. Eti na me ka gu be man so saa. Minim de minia ba no fam. Ene na di nkomo. Ene enim de o fam. De be man na ye no enye. Eti me de minia ba no ni kwan so o renew visa no e ma no. No adofo bia ba platform no so Asante Augustina share video no my Francisca Uso free share video no dada share video no my Joe Pentagon mo share video mo fanto mo platform so na assemble Pentagon okra dey share video no more because assemble no efri baby awo no assemble efri UK ankasa UK for and assemble ekoma mo Abrokyire Mu Nsem no ekoma mo se na mekaye no emema ni bi sisi ma no Abrokyire ye be sa abo voice no amomatie ye bobo voice na amomatie ye ko short ye ko commercial break ayere aba ye bobo voice na sa amomatie mo aba platform so amomatie asem na mo de madwen try den aba se na bre bia no ye no wo de wasem bre a na ye den ye da tudwa na ya ma do fire den achiro madwen aye den afa ho ebia na futo bi wo ha ebetuma aboa afuto bi wa na mwa na da to nche de be wa no wa fa no da ye de wo da ye aduma me ba cho me nua ba da asem ne ba ye no tena ho akopem time ye be pon tena ho akopem time ye be pon ye ko commercial break aye de aba ye be sa aba bi mu Yo. Ati for a church amunyina mu boy dance ya ba ko pe. Eye ne ba ko friend DJ Sam. Or this TV via by friend DJ Sam TV. Abrokyire Mu Nsem de onu ayi bebrebe smart as a program bi edition to bia ko na ere. On subscribe na mo support na nyefe. Respect. Minyanom ya frame da napoku amewa Austria me free Kumasi de chamuso minyanom munhwe DJ Sam TV Abrokyire free 6 ekopem enwumre no nwotwe sa DJ Sam TV etwamu ba bia America for hwe Britain for hwe Israel for hwe abrofun pa omonti e kasa no kura hwe na wo amenua wo ye Ghana ni wo bejeja ho ma DJ Sam TV unya na me ndan hwe wan hwa wajeja ho Timisro se she sia. Yeah, and ya 30 ni because I heard DJ Sam TV. Abrokyire Mu Nsem. Me da bia, e fe no me nsia. Akope no nwotwe. Madam wase. Ciao. Yeah, Enyanum Abrokyire Kase, a higher DJ Sam TV every Saturday via 6 p.m. to 8 p.m. Your babek twatwa adwen Abrokyire Mu Nsem ni ekoso ni esisi nyina efutu eni jebibie bi wa hase so wo hona wo problem bia men hesti so babet na hanwe tie bi ebema weni jie DJ Sam TV the best Ghana so hona pese wutie ya every 5 p.m. to 7 p.m. You were live, bra. Na betie ma wakoma ento we. DJ Sam TV, yeah!
And I know me a friend me vida or say Ajimai DJ Sam TV na Ugusu Awoshi. Ye share me bia from 6 to 8 p.m. Australian time and now Europe time. And a Ghana so from 5 p.m. to 7 p.m. Eti koso ane share me bia no 6 to 8 p.m. Ghana time 5 to 7 p.m. Ne koso ane te Abrokyire Mu Nsem ye de futuo ene odo ene bibia ma de opebia o house now de buy ye benya ho eya no ama. Edasi keep on watching DJ Sam TV. Bye. DJ Sam kofa bai wasa kofa baby. Na we de odi aba de sonko kra. O se Abrokyire Mu Nsem. Emu ayro. Sa wo pesa nsem bi atie. Ana sa wo pesa wo tinye wo mu pa dia. Ana sa wo huni achie mu pa dia. Enya misro. Ko YouTube na subscribe to DJ Sam TV. Ana sa ko Facebook. Na ukwa ubehono na obeti nsam akese a ekoso hanam makramo DJ Sam kofaba yo nyanu na dofo yakoya asaba we Abrokyire Mu Nsem na ye den wo hwe no e de ne hawo wodadwene se obi sisiu obubu kwase a anaso odonti obi nim se wagimi anasa se wo bibie ka ana o ha bi wo so a me patro number na da ho no fa store number no na enyaye bibi hawa wo frɛ a ye no bekasa ne etie wasem adekre hawo ebia na ohia adwenkyere bi awa adofo ho nom wo frɛ a ne etie wasem na ye de beto platform so na adofo ayeden atie de wo ye de wo ka na omoso do mai de mo futuo no ma dwenkyere ayede e de abro ebia betima boa 7 panifo se praye wo he uyi ba kwa nebu ba wo ka boma ni boye de ye na wada se me patro se tukro wo nkwadwuna wada se obetimi no usum ya aprepresa but ebia na ohia nipa mo a ye hwa Abrokyire ha ensempi ne ye de esisi eno na ya trans ne hu se eno ma bi sisi wa Abrokyire ha te se enipa bi sisi nipa bi nti enipa bi bre e wa Abrokyire se misi enipa bi nti enipa bi bre e wa Abrokyire se ne kura yanka ne kura nipa nima ni nwanti no obi ameso obi ya be obi papa e wa Abrokyire se wo problem bi a number na wo no wo frɛ a se na meka no ye beje wo so ene aseme dadwan so mi nua ba ma bi sisi ne yere e wa Abrokyire se e wa UK enti e sabe bo voice no ama ba so wo fro no mo so ma ye den mo tie na ma ye de mo share video na ye de ama ye dada ek me se share video no ma me Joe Pentagon UK share video ma me Ebeneza share video no ajay won se share video no ma Sicilia Ajaba won se share video no me chia wo munchi Baga Master China won se share video no ye de ema ye mo mientie ene topic aye de ye didi dwumade no mo mientie bo modern so benya tam no wa ye de watie ni ye tie nsem no ye na wa frɛ na wa kyerɛ wadwen se eyese be ma na ode sa de ne oba na mumienti hello abedwafo me mamo achi na masem nyina ne se bihia be ma wo ha London abonten so na bihia nam kutama miyunu na eguso ehwempena na mu na ka kyerɛ me se owo ba ko ewo fie na oba no wa anware no ni wo mu anada konkonhu won phone so say oba nda ho aba ne nem ma sebi akoso kuma nyina gu abonten na me ready ye no say e ma de be ma ne ka che be ma ne tro ko ma ne say ma na wo ne wo da wo hanom no enye ne de ti say wo no ne de na wa fe ne de no tu ntwa ne mfunyini famre no da wo twa mfunyini de bai bibisa no ho asem wantimi anka ho asem ma me kopie ne ma me enim ne ma me wo fie ko na maamni so do nim se ne ban ne oba na obibiye na de onima ne se ne ba no ene oba na wo na oba ne ba no ko nim oba akola ne da o na oba no ka jense wonyin sen eno mbo oba ma na mane wo ha eno se e no kore wona na ene ne tie enti e ba oba ne wo ye no omkoto abofa ne din ombisa omba ne so omunyo oba no ho ade a o se da bi no no wa kwentu eno nkogu mehwa ade ko bia ye se bibi wo no obe yintem
opagye sika kese no de akoma obe ubisa no mu ye project bi o se de bi akwala no upkeeping intia akwala so mi ka se no wo be me maame ho o kan o se akwala no upkeeping ko bisa maame na maame ka che me se ai ono ne ID odi kwaje sika wo bank no aira into this sika ni si oba na so a no de apre no nam se ene de tete ho nti fofi anto wata na immigration eche be me ni means bia na me yard hospital nti me bo me consultant amane na o show note mame na me de me letters kan ho ya me so tro bi na me de ko nti ko ni ko yi be me e ma ne be fi ne fi a me ti mo so kasa ne nyemu na me ni ndie ni be bi ne te ho ze ye ti fi onyi na no na otwe na e be fi ora no saso so no ba no e twempena na so ne nda nti nyame onfa boni ehinta no ababa wande ne fon ma me baketwa nti akora na ehwe enkola program yi bi na te ko ye no de bre me nti akora na yi ni share me nsem na na yi ne begu so say hi nko he ne yemi kunu e no hi India ni no na me ye di gonkonsa na me ko ne je say nsem one na choro ennem nsem ene ennem ba me no beda ene ba me susu mu se de no ame ye no kenkan ni nyina na mbisa baba we mi bisa no se no kore e ya afimu ani ewi e no ne no start so me sa de ko bisa be ma na se me de bufu na bisa ni nti oni asem bia ka kire me na me de me ma ne wo ho me de me tim bebe tina be ka kire ma ne se nya me ne netie tim ka kire se won simi fie he bi oba nya me ho no oba no no timi me hu nani mu a bi wada da ko me ho no ma osi ada no pa me dware me Mary na baba we de me ka be re dware ho bi oba ya me pieto dada me de shefi e bi kutana nam sa ne we de baba wa nya baba pieto e wen na me no she pieto ba ko na aye de na o sai me ko no denti no o so no me she pieto ba ko kasa nya wo so be ma no akoye me ho ade e wo fi asa ya share my flow Abrokyire ku dwa yi enkrata da so ti no e fa ne sa ankasa ifa sori ba ya ko ti ne gina me pono shia den ya baba wa ne se me piane ba ama na hwa ma ti ahun no mo che mi no me koy je koy na me ne se oba pemfo de enfa hun to cells nti e wodan ye de otum am de ko to no mi sa me na me se me lawyer to la ba na me kama se nyina a kire no no siu mate itwitwa ajo na be man na nti modern nti lawyer ke twitwa je me na me be fi ma kan hwe an kire be man na be man so an kan hwe an kire me mi sa me de ko sie de koyeye nti ye emu ane oba no ye so mu otu afifi wo no beka chem se be ma no so ompemeda ko pemia enko ma me fa wo no enu nti na o ma na kwan so nyede o ma cheme emfa me ntum na men kama no ntum ne enye me ma ne mfiri me nsem ne je se emfa me nko fi se nyede ne enye ma enkola ne mfa mo no be ma no amsemati ka chem pe info bi ase de ko no minti me nware bi o mo se nya de so we nya asem bi a o se mi dia so ja ware timinyai na mnyede ni nware ami fi oba ne bia no oba no bia metima ware ho na enehi na msiu mate na mte aware ho enu achi ya na anwoma ye yi na mede menoma kava no na ye dia ama no mitwa be wosumi be mi onumi ensan wo so ko Ghana kiki na se be ma skani ho nti na twen nanka etwa afi na afi so ananka wako ne bido ne kakra ba ho wo se de bi obekọ na wa fe ne maame ko so ko num ne maame no funam na oni nkata na ati kuma mo afe o maame na maame afe ne maame afe ne maame so bomra bla 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 na msu mate nam ja no ede okoye frɛ ne frɛ okono asma ka che me se ne cousin bi no abihia no airport let's go to ka enti so bihia na obefrɛ me obegye ne phone na frɛ me na so de WhatsApp no befrɛ me na me ho okoya wada anwumre na antenenka ifiada antenenka kosi ekɔ awie mo nwumre na oyɛ den ofrɛ me se wakodu na afi no okukuma ase na kasa na nyemus na nwa ba akɔ afrɛ me se kaza no koshia na frɛ no Christ afrɛ no okuma ase se onti de kaza nenka na obai nti wono ofrɛ me bisa me se me kunu etimi ba na mso me ne kasa wo se flight na ready nti no nya no nti se definitely oba Ghana na se minim se oba no behia no kwanti because na ade ba chama na ko oba ne frɛ no nti ne na nkasa ode ne kotena aka ne kasai nti minim de onko kan
nti this is do airport no na ko hu oba no na so do je ne cousin no so no oba no ko da hotel nti me bisa no say okoda hotel and I'm sure mate nti ne cousin ye no say ne ma me say I'm say cause Abrokyire dweri mu ma me ne mpamasem sa na me hu no oni ebusuani nyina mpamasem na nkrata na amoba no te ho na uti waka a mo se nkrata me pe na metimi ayama no nti ne bia me fi se bi omo ene me eye fine sa na me hu no de nti ka ta ma me no oba be ma ne duye no wa frɛ ma me na ka kire ma me ne se wa pedu na me se ene waka se omo ne pe oba na pe ni oba obeso mbo me busuamu nti na ya ma yede o ma nko hia nti na be ma na ntimi afre ne cousin cause na cousin nim se ne me sese ne me nti ono so mpene ma oba bia me da ne fi ka me ho nti na je ono we ne fa ho bo ne ma me amane se wa ba no na ono ne koyi so wo koyi so be frɛ me so on frɛ me me mei ne man ne frɛ no na wo frɛ mo aka kyo mo se mo ma me 5 minutes eno ano no be di nam yinu be di nam yensa na kwa na ngasa asa frɛ no na akoso no de asan ba London abonten so ni se mi hawo nyina ne se be men to aso enya ne nkrata e man fi se ye man infiedu no kom 4 times no je say 2.5 be no be renew je say 2.5 na was starting je say 2.5 na e bebe bi no menya ma no na se menye den abejafo miti boa en muntene me e wo no oba na ho nti momo ame mfanto etiefu anim na mu nyina momo ame e wo madwenwen mu ko so mentiapo mpese me nkata na be mani be wie na so tena me ho na oboa me hwe nkwala no na wokọ akofa na ere na me ne me ma ye be hu na mane ti abejafo momo ame ndamase yo abejafo oba na se momo ano abejafo mu hwe me anase mo mu tie me what's story na wie what's asem no Pentagon wo UK ede na aka fa asem wie ho Richard Boatin wonso abaso ede na aka fa asem wie ho wonse asem wie ya asem wie a hadren pa Abrokyire mu nsem no ebinie share video no maye share video no efa maye minya opoku sisi ababe man so aka be man say but utie oba na no asem a o se nase no kra no wo hu se nase ne mpe nase nase no wo Ghana no na emom kra no tie o maame no nase ne se temwa ne ba no mom ye sika kosi ono ne ba no maame ne so ansa na akwaji because na adi ayira na mebisa maame ne se enti oni abusuani bia wonya hwese wo de oba na e business wo so oba na ejimifo ana wo de na e business oba no me cash ma chro oba wo hwem ya sister me cash ro we obeti wani no obeti wani na be manager kwade wa ye no Ghana wo no na wo ni bi me wo ni medi nkomo bebrebe ba me pese me ka oba oni medi nkomo bebrebe ba me pese me di ni nyina beto platform no so mo woni na hot sa abo awo mo woni nte ede sa abo awo me nua be ma na ofre so UK no on san frɛ biom me se maame no de ne ba na ye bia no nimu bi e camo fry e no ma ye se obe ma no en hyeda nye se do pe oba no onye no ho ade no onye no ready because ene mama ba sorry to say bebrebe agimifo no kwa na meka no de mu chire kran se be ma be ka so be mo wedding ene na ma na se ya pete na ka wedding eya before eya culture ye de ne se be ma ya ho ade wo fi finito wo wie wo ka so be wedding wo so pio so won ne wo hu de ekọ onwo ne de ekọ so wan hweye wo de ho za na odi be ma we achi na wo dwene no ho se ni konkodu na ti say de ya ni ti na wo ya sister ma me kan chiro ni konkodu na bia wo de fiti time onya 15 years be pem zamri obenya ho fa so a nko aye de wonya you know be ma be friend Richard Boatin mu mi ntina no asem hello yeah hello yeah Richard ni mi so nta se me kire ma adwun me pa cho ka se free
because that's really in Austria. Okay. But church, I don't want someone in Uncle. I'm my team, my panel, me on my free, be a mobile man, be a mobile man. Me so the men say some mobile man. Or baby, wow, we are shima. Yes, can open, and I say, I want you to be open. Who I am Pamudiano. I was so money, we are sitting in no, me sure said the bear money, the yen won't permanent. And it's not Opa Beman and Fanny Sanko Shijum. On Fanny Quay beyond the one open. It is a moon bloom, say, oh, Sicino or any crater. Ubakawaha, about a dear chin of Bessaco renew visa, or Beji UK passport crown a man. Messi me trying to crow, Beman free, Beman Quagana crown free, or by Beman was a beer pramano. I'm an better for you. Aha, a bit Mo sheni ya mbeble mu say be ma oba na Jimmy onyimi o onimi na ya si don ko no so wo nya be ma ntimi ya aduma ne kama papa na me de mi I say ya kasa gu kwa wa I say edu me bi na no kire na I say ohia awrechiche free ni ba e bia na be ma ne ma ye ntino de asem ne bre ye no e bia sa na me de mi hu no because kanka on see the bear may ni party at the Mojanini. Moja wonimu, so near Mabia, when you free bearman war on China, it won't mean Ganchero. No, that's what I want. Tonight, and Jimmy, and yet Jimmy cry, I need a move on to change. Yeah. And I put your bear part of the Banama and the Bearman or the Mimacastre or Barris or Pedia. One can no, sorry, on Unicacre. Bearman be worried 10 crown, do near China or do no pen or Nyadia, or Yeti. Maybe a foot to the man. Yes, I know, yes, and say, Uber said Bearman, I dear China said the Bearman. No, Copanacho. Because so tin na no kasa ko so na chawo ebedwam kukuom because so tin na no dey sino utin na kasa no mukra no se ba bi a na woni ga ebiti fie ba ko inde ni ba no na ni kuro ne twempra no hu ye no okobisa ba ma no o de munti o anu nyina so still no ope say no do so o kaka hire mpanyifo aso mpanyifo no mo ye say nya hwe onya manenka. Hey, Obo, Miss Bidu Onka. Because I can't decide never, Dama, a month for Bear Bearman. Just Obeka, baby, a bear amount for ya. I'm a man be a man. Okay. You don't see no one in try. You bear my smoking. What in the address? Many argument, baby. Well, say, Mamma, dear, no crab, Mamma, dear, bear my say, on the banner is a man's good. See you, I saw all the young COVID and swimmy there, or Bema, I brother or afraid. Near we are about us also. Because no, as my neighbor to Jamaica, be in Marco. So, and see, young share the brother Aiken was so banner. I don't know the government in your Bema Semana Clan or Bana Sem Clans in Yaka. Oh, me, the American say, Obana, you too for say. As was Shen who ye. Because Beman won't penal. The American must Beman penal. Because Opewa, one sound corner as Near's wife, Muslims can say, Bama, girlfriend was an as wife, and the Bama. One sound corn home Kogana and Cotana. What I say? It's no or ban one pen on poor ban because so to me, so mammy, no, I'm so I'm going to send this Cacosi again or so. No, the idea, no, mamma, no, mamma, the barney, bear money. And the match says, only a bussier beer, and I say, Fiona, another one tiffy. One tiffy man. One tiffy, say. I say, Mecan, because one you will be a Bemano, and the banner first come as soon as you know, see the Bama, Miss Dear, and son of Mammy, I could see the mammy who, no, ho. I didn't escape see or bar so. Made a minion baron fan of Hydrogen. One fan of Hydrogen, Beman Bear said, you know, man's good, no. But what since some of you say, or friend us and us say, evening cratama, Nebanin say again.
na ono kra otu kan ba Abrokyire wala se na be ma na ba Abrokyire ba tinti be ma kra on hye da nim akra ne sa e na ono akwaje akra no ene na betena na ye de na se Moses and this car sika ne gosi be ma no ne ba ne girlfriend so ansa na de ansa na bra wo ma me no oh nti ma me no de o mo de wo ba no wo you can ye business yeah so o mo de ne ye business ni cousin no kra na ni cousin na kasa kra na okuhia no airport no nim sentina onu kwa onimu bi se be ma ne so koda wo tin onim enti mini aba na eso fa no ho adwen kwamra wo follow me so share video no my why dada ai kwasa aba share video no sa my mo share my na asem na dadwa ne se yenyu aba video na asem abre ya Abrokyire Mu Nsem DJ Sam TV se yenka bi ma no anase yemfa nto dwa na adofo nkyere na adwen wo se no oba ma bi wo UK no ne ehia ye no na oba no wo ema mienu ana sese ne be ma no so awo mienu aka ho na nam no so ama be ma na nya pipa na afi be ma na nya pipa no ase wo ye no ma bi a na ni nye ho otukwanko Ghana onya pipa ya otukwanko Ghana okoye no ofre na wase o 25 minutes me frɛ 5 minutes it mean 3 days one ni tifie ba ko na owo bi to mu fie ono owo na twempra 1 year eni nya obu na ni gusto sese nam no sunti no be ma na nya pipa ama be ma na tukwanko Ghana ba na wase de be ma na ye da be otunufo se kwaku ana se kwasi ana se kwamna de wo ye nye jai ni nyina be ma ni nti na sese nam so ama be ma na nya pipa na be ma no pipa na onya no eni ya kwase wo se pipa no betuma ase no ana ka se o jama na ka o betuma jama na ka nti sese no na dwe ni nya se e bia o ja bibia ma ne ka na be ma no e ti wakofa ne ba ne ma me ne firi Ghana ye da abre no because o ti mi fira ne ba ne ma me ne ka kire ne se oh oba kra me ne to yike no na se nya me de me ne da nya me de odi nso hie asre ho enti ono ne de na wo Ghana odi nso nu da bia de na wohoro ho no no eno na da ho na kaya na yese eno na ni je ho na oba nso twetwa pictures ya da abre ni nyina hu won kan hwe ba se no sro enam suban a wo yi ada na dia kye nanse okọ Ghana ba okọ Ghana enti se pipa no on to koso ya ema be ma na se on se pipa no eno ho asem ne ye ka de ba dwen kire na wo ye de e wo ka obetima frɛ number no a da ho no na wo ye de wa kire wa dwen Mr Video Man patch obetim de number no ato na adofo afrɛ no ma ye de o ma kire o ma dwen afa asemi ho enti Jack yentu Abrokyire fo me ma no sofo ebi mu o mu nim se I won pebe oba but people enti no asheda katene ne no bobo sa kra ye e da ye be oba no ho da ye wedding akese but nya people ni wi a o na obetro se Richard Boatin say frɛ hello yes DJ Sam yes yeah nana man e kase feelings nana man pa cho yiti o me pa cho ma me no frɛ ye no me de ma dwen che kakra me kan se eye ade kakra bi awale no te ho no be ma ne mpe no ye o se ye ma ni nya no ho nti ase onu mom ne pe be ma no ba be ma ne mpe no nti won fa ne ho adwene eye simple papa ye bia wa ya ma be ma no ensi wa ontwa so nti pipa no mo nse no pipa no de o so tie pipa no de media ka me one ne wo ma on fanche no na on twe ne ho emfiri ne ho eye simple ba won se me nwa ba wo se fro se na ma o nana ma ai won se be ya se wo be hia be ma no ni pipa no timi do pipa amma no na wagya mana kasa abeto na akofa oba foforo de na free Ghana aba DJ obi unse papa ye so bi your papa na de boni twia ne ka esunsun sanso ho ma me ne fa ne se wa ya papa e na obi ebu ne kwase a on de onya din no hwe de besi akire o ma papa ne nko no onya de obeye on de ofi na ni nto se one na wo onja no me de policy ne se onja no na se wa nya no no otna ho na woku na ye nyina bebe yi abobonsa ai mo kan kire no yo oti pa wa nya papa no
Naso wo tina ware we ho papa ne beko no okunu so ye nyina bebe yi bo se twa twa ko UK akoye na yi aba ye bebe yi pa e jimi na wo jimi na mmom no wo de kwase ye bu na nya se awie ye bebe nya aba awo na nya aba onfa nche yo ontwe ne ho ifra ware no Martin ya no ase why yo and share video no my why Martin bye unse sisi no ye nya ba sisi enkwa ne hia aminu aba a wode wasem ba wo yuki se na manfo ka no o mo se wo nkwa a na wo ade enti se ba ya enka wode pipa ne jano manfa menye ne hwe mense pipa no na wiase yesi ubu kwotokose ano dije bi no nyaage mema wa no isi mema ewiase ye wo unu say transit ne bai ye nyine ba transit ai so woko Ghana wa fukel mako okoye we of Frankfurt kelm Holland okoye transit to Holland yaba ai say ye presi be ko heaven but obi a transit ne won't wan hye ne ya wontimi nko enti so koduru Ona se plane du ko transit na se ukodi adu nature plane kro tumi de etujaw timi nua ba no man nya na se papa nti o yesi de nua ba kan se boy papa on fa nche ne se on fa nche no ba na paper de man nya se ode no wo manti no paper on fa nya adwuma hwe nkola we enkola na enkola no friend odo no man kan ma friend na ka 3 days time sama o se ma 5 minutes 5 minutes it take 3 days take 3 days ni makro mpe o masem e take 3 days me de DJ na wo ka che bibi chere me se mentumi nua mema fo enye mema na ma no so nyina ba cho mumienti obi afre mumienti wono so hello me ba cho menua ba be ni that's free me pacho obetuma lo o volume na ma be what mo say sati ya kasa no wa chire wa o computer no volume no obetuma lo nkakra ma afi ye mba cho obetuma kasa e kasa free UK me contribution ke so pesa me say anye bia mobusa oba no se maybe atwa bia be mana papa bi da na bi ono so ye papa bi na nye jimi anase bi eno ye one o se ebisa oba no se bia maybe atwa mu no be mana ye papa bi a ebi ono so aye ne sa papa ni bi me pa cho ono so ye ne papa ni bi a hye mana me ne oba ne kasa no oba na nkasa asem no o se won de be mana nya sa papa bi sa ada wada se okay okay ne me da master okay eno ana na beso hu o ai okay what say ya into them da so why na me shraw DJ asma ne yeka no enye se Abrokyire ma nkwa na yetu omfo yetu enua mema ne ma ne nyina afo se obi yo papa DJ Abrokyire na ewo no enye easy sa unso obi hu Abrokyire so obi wakoto nsuo mawu obi wa no maduro obi hu obi kura mo se yese ebebi yeso owu dadem enye easy sa because obi adwendwen enti obi betime afo a penkrata mo obi DJ enye easy sa o obi penkrata ma na se ebebu nu kwase a na se jamani ankora nti enkora nti udi hu nkora nti hu no ere wo sad na twam se sad na twam se wo nkora nti no se DJ se me yire bone se die se na mibu me yire kwase ya bi se ya onjame man ma nwini se nkora nti mewu se me je me yire sa kwase asisi o dia me yire onyame me ye be ma ne bi ena mi se me ye sa bi se bi a me ne me yire tia na me se bo ba foforo ho ka na me yire hu onyame sa na me tumi nua ba no fo enti nye se bi a oba people obet me twemo wontwam okay na me ma no mfa hu nya nyanom na love for DJ Sam TV na ye o hwe no mo share video no my yes just commercial break ayere aba short commercial break na yasa aba na yasa abo voice na ama mu biem
de yenua ba no ohawa okom ewo UK na so mo de abreye se ohia adwenkyere anase afutuo de ba de na onye mfasa asem mo share video no ye commercial break ayere asa ayere aba ni asa aba voice ni bio ye wo be se 30 minutes aye de ba pond madie no enti ye kwa aba na ya asa aba voice na amama sa tie bio mu amaba so no na mo sa tie voice ni bio na wo yi nsem na mako na wa kire wa dwena fa ho why ye de mas mungu san hwe DJ Sam TV Imbonia upano kwa epise wani nyame dwa eni oniado ena ye neduma Mary bajo eni aya Abraboy yo aya Abrokyire Abraboy why your papa da Abrokyire Abraboy yo aya Abrokyire Abraboy Abrokyire Abraboy enwa much sorry enwa mreka tutu one copy I was here one copy I was here asamara kwa Abrokyire Abraboy ya one kwa wuni bio one kwa juma wuni asamara kwa okosi brani pa wadi ni kuro awaba na wosu wo bibi ni na obede ni o omi ene do ya wo omi ene do ya wo obi ni si aba yo bi akwa e wo bi mano asa Vanessa omi agwa asa Vanessa samara kwa ebi dum so badani ya wote mai kakra mi du be koki beche watu mai abafa boy dance ba pe ye ba pe DJ Sam TV ya ba pe DJ Sam TV Mu Nsem dia o me de pe program here different to ya ko Abrokyire Abraboy asamara kwa oh na the woman you will not say I'm a for me come assembly akwa bi no for party ase wo komo nsasa no me Mr. Molina ibi man no no we ya wo ba fie no ene wo kofo ba na we de odi aba de sonko kra o se Abrokyire Mu Nsem emu ayro sa wo pesa nsem ibi atie anasa wo pesa wo tinye wo mu paadia anasa wo huni achie mu paadia ene mesrew ko YouTube na subscribe to DJ Sam TV anasa ko Facebook na ukwa ubehu no na obeti nsem akese a ekoso hanam makramo DJ Sam TV Pakwesi Kurata semti obini wa kuntokwa Akonti yomu semti adofu wadani ya tamfo Kwesi matonchi nacho yedi mekone damasie Bedema yeye nisume naso Nisime numi huo Abrokyire Mu Nsem Obi masu asitana niye Mu Nsem Abrokyire Mu Nsem Yekase yeka yenyedo Abrokyire Mu Nsem Ejane yana kuntokwa Na adofu wakuingwane bempata Abrokyire Mu Nsem Abrokyire Mu Nsem Abrokyire Mu Nsem Hey Ra ra hey Ra ra ye ra ra ye ra ra ye Ra ra hey Oh my
odo ye hu odo ne hiya o odo ne hiya o hey tie hu ase enianu ni adofo nti wo hu ase anti ata kofa na babu chire ene wobu ne ni chie awoyi na machi sorry ya ejuma mi ensamba ko fo me de ni hadadi Yeah, Enyanum Abrokyire Mu Nsem a higher DJ Sam TV every Saturday via 6 p.m. to 8 p.m. Your babe Twata Adwen Abrokyire Mu Nsem ni ekoso ni esisi nyina efutu eni JBBA bi wa hase so wo hona wo problem bia men hesti so ba bet na hana wetie bi ebema wani gie DJ Sam TV the best Ghana so hona pese wutie yana every 5 p.m. to 7 p.m. You were live, bra. Na betie ma wakoma ento we DJ Sam TV, yeah! And I know me a friend me vida or say DJ Sam TV na uguso awoshi. Ye share me mende bia from 6 to 8 p.m. Australian time and now Europe time. And a Ghana so from 5 p.m. to 7 p.m. Eti koso ane share me mende bia no 6 to 8 p.m. Ghana time 5 to 7 p.m. Ne koso ane tie Abrokyire Mu Nsem ye de futuo ene odo ene bibia ama de ope bia o house now de buy ye benya ho eya no ama. Edasi keep on watching DJ Sam TV. Bye. 5 p.m. to 7 p.m. You were live, bruh. Yo, nyanu na do for yakwaya asaba bi mo share video no ye de emaye DJ Sam TV na ye na wo hwe no. Dwumadi atuni di Abrokyire Mu Nsem eho ensem bebrebe. Share video no maye. Share video no. Nana ka chire share video no mame. Ofoli Juliana share video no mame. Mame ama share video no mame. Billy Sanhere share video no mame. Asemo edadwa no yese bobo akire mu biem na mo ntie na mo ye de mo mfre na mo kire mo adwene fa ho. Yese bobo asem ni biem. Yese bobo na mo nya maso na mo ntie ekwan a Abrokyire memma no bi edi ma afa so. Minua ba bi frɛ ebisa se bema no waye oba ni bi papa waye oba ni papa da. Eni tene bia bema no efa ho ede yesa na na. Eno no ye de ho asem be akire. Nyame bo a ebia next week because ye twitwa ahoma telephone calls si atutu mama ye nyinya some information se binti no eno no ye de be akire. Nti mo mienti de edikan yi why. Hello abejafo. Me mama achi. Na masem nyina ne se. Bihia bema wo ha. London abonten so. Na bihia nam kuta mam yinu. Na eguso ehwempena na mu na ka che me se owoba baako ewo fie. Na oba no wanware no. Ni wo mu ana da komko won phone so se oba nda ho aba ne nem ma sebi. Akoso kuma nyina gu abonten. Na me ready ye no say ma de bema ne ka che bema ne tro ko man se ma na wo ne mo da wo hanom no enye ne de ti se wo no ne de na wa fe ne de no tu ntwa ne mfunyini famre no da wo twa mfunyini de bai ibisa no ho se mo ntimi anka ho se ma ekopie ne ma me enim ne ma me wo fie ko na ma me ne so do nim se ne ba ne oba no obibiye na de onima ne se ne ba no ene oba na wo na oba ne ba no ko anim oba akwala ne da o na oba no ka jense wonyinsen eno mbo oba mana mane wo ha eno se eno kore wona na ene netie enti eba oba ne wo ye no omkoto abofra ne din ombisa omba ne so omnya oba ne ho ade a o se da bi na ono wa bontu eno nkugu mehwe ade ekọ bia ye se bibi wo no oba yintem opege sika kese no da komo oba ubisa no mu ye project bi o se da bi akwala no upkeeping intia akwala so mi ka se no wo be me ma me ho o kan o se akwala no upkeeping ko bisa ma me na ma me ka che me se ai
ono ne ID odi kwaje sika wo bank no aira nti odi sika ni si oba na so a no odi apre no nam se ho ene ede tete ho nti fufi antwata na immigration eche be me ni means bia na me yard hospital nti me bo me consultant amane na ocho note mame na me de me letters kan ho ya me so trubi na me de ko nti ko ni ko yi be me e ma ne be fi ne fi a me ti mo so kasa ne nyemu na me ni ndi ani be be ne te ho se ye ti fi onyina no na otwe na e be fi wona no sa so no ba no e twempena na so ne nda nti nyame omfa boni ehinta no ababa wande ne fon ma me baketwa nti akwa na ehwe enkola program yi bi na te ko ye no de bre me nti akwa nde ayi ni share me nsem na na ayi ne begu so say hi nko he ne ye mekunu e no hi India ni no na me ye di konkonsa na me ko ne je say nsem one na choro ennem nsem na ennem ba me no beda ennem ba me susu mu se de no me ye no kenkan ni nyina na mbisa baba we bibisa no se no kore e ya afimuni afimu ani ewi e no ne no start is o me saade ko bisa be ma na se me de bufu na bibisa nti oni asem bia ka kire me na me de me ma ne wo ho am de me tim bebe tina be ka kire ma ne se nya me ne netie tim ka kire se mo nsimi fie he bi oba nya me ho no oba no timi me hu nani mu a bi wada da ko me ho no ma osi ada no pa me dware me mary na baba we de me ka be re dware ho bi oba ya me pieto dada me de shefi ebi kutana na msa ne we de baba wa nya baba pieto e wen na me no she pieto ba ko na aye de na msa izi mi ko no denti no so no me she pieto ba ko kasa na nyen so be ma no akoye me ho ade wufi asa ya hia my fro Abrokyire ku dwa yi enkrata da so tino e fa ni sa ankasa ifra sori ba ya ko tine gina me pona chia den ya baba wa ni se me piane ba ama na hwa man ti ahun no mo che me om de me koy je koy na me ne se oba pemfo de enfa on to cells nti e wodan ye de mutum am de ko to no mi sa me na me lawyer to la ba na me kama sem nyina a kire no si mate itwitwa ajo na be man na nti modern nti lawyer ke twitwa je me na me be fi ama kan hwe ankyere be man na be man so an kan hwe ankyere me mi sa me de ko sie de koye nti ye emu ane oba no ye so mu otu afifie wo no be ka chem se be man no so ompemeda ko pemia enko ma me fa wo no enu nti na o ma na kwan so nyede o mecheme emfa me ntum na men kama no ntum ne enye me man mfiri me nsem ne je se emfa me nko fie se nyede ne enye man enkola ne mfa mo no be man no msemati ka chem penyifo bi ase de economy ntimi nware bi o mo se nya de so we nya asem bi a o se me gian so ja ware timinyai na mnyeden ne nware ami fi oba ne bia no oba no bia metima ware ho ne enehi na msiu mate na mte aware ho enu achi ya na anwoma ye yi na mede menoma kava no na ye dia ama no mitiwa be bosumi be mi onumi ensan wo so ko Ghana kiki na se be ma skani ho nti na twen nanka etwa afi na afi so ananka wako ne bido ne kakra ba ho wo se da bi obekọ na wa fe ne maame ko so ko num ne maame no funam na oni nkata na ati kroma mo afi o maame na maame afi ne maame afi ne maame se bomra bla 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 na msu mate nam ja no no yede okoye frɛ ne frɛ okono asema ka che me se ne cousin bi na wa bi hia no airport let's go to ka enti so bi hia na obɛfrɛ me obɛgye ne phone na frɛ me na so the WhatsApp no bɛfrɛ me na me ho okoya wada enwumre na antenenka ifiada antenenka kosi ekɔ awie mo nwumre na oyɛ den ofrɛ me se wakodu na afi no okukuma ase na kasa nyɛ musu na ne nwua ba akɔ afrɛ me se kaza no koshi na frɛ no nkran afrɛ no okuma ase se onte the kaza nenka na obai nti ono frɛ me bisa me se me kunu etimi ba na mso me ne kasa wo se flight na ready nti no nya no tim se definitely oba Ghana na se minim se oba no be shia no kwanti because na ade be chama na kono oba ne frɛ no nti ne na nkasa ode ne kotena aka emi ne kasai tim nim de onko kan nti this e odu airport no na ko hu oba no ne so doje ne kaze no so no oba no koda hotel tim ne bisa no se okoda hotel na msuo mate tine kaze ne no se ne maame se am se cause Abrokyire mu maame ne mpema sem sa na mimi hu no
oni ebusuani nyina mbe masem na nkrata na amoba no te ho na uti waka acho mo se nkrata me pe na metimi aya ma no nti ne bia me fi se bi omo ene me eye fine sa na me hu no de nti ka se ma me no oba be ma ne dure no wa frɛ ma me na ka ache ma me le se wa pedu na se ene waka se omo ne pe oba na pe ni oba opeso mbo me busuamu nti na ya ma de o ma an ko hia nti na be ma na ntimi afre ne ka azan ko na ka azan nim se ne me sese ne me nti ono so mpene ma oba bia me da ne fi ka me ho nti na je ono we ne fa ho bo ne ma me ama ne se wa ba no no ne ko yi so ko yi so be frɛ me so on frɛ me me mei ne man ne frɛ no na wo frɛ ma ka cho mo se mo ma me 5 minutes kanu ano no be di nam yi no be di nam yensa na kwa na nga sa frɛ no na kwaso no ode asan ba London abonten so ye se mi hawo nyina ne se be men to so enye ne nkrata e man fi se ye man mfiedu no kom 4 times no je say 2.5 bia no abi renew je say 2.5 na wa starting je say 2.5 na e bebe bi no menyama no na se menye den abejafo miti bua en muntene me e wo ne oba na ho nti momo ame mfanto etiefu anim na mo nyina momo ame e wo madwenwen mu ko se mentiapo mpese me nkata na be mani be wie na so tena me ho no bo me hwe nkwala no na wokọ akofa na ere na me ne me ma ye be huna mane ti abedwafo momo ame ndamase sister nkata na ya ma na wie nkata no waya ama na wi waya nkrata no ama na wi ede be biom na sese o ede be nkrata biom na abeso ye man biom se bi o pa se renew ano so o be renew ama no yeah abedwafo yesramo asem na ede atudwa no o chame oni masem ka osimasuma na wasuma osinana wasuma enti ye nana no mo ye de yesom mo ede be na ka fa sa asem ye hu edeba de na oka fasa asemi ho eyese bema obadi ni pipa be cover na obenya pipa na obewi obe sore esi oba no abeti eye sese nyu ba ikra oka so sese oni ahode ya ye no operation so hu ede na wiase yeje o wiase umpe oba na ka che so umpe no biem enya force se so betiti obi de hye amene gya ma ho na obewu ebi kra ofrim kra ne ma no kra no umfi wo mo because okọ Ghana kra ehun suban okọ Ghana o ja wan kasa ma okọ Ghana ma fra wo telephone call o so mo am 5 minutes e di 3 days sana ese be ma no o family tran emprado bia ka se mentwe ba to ntwe mprana fanyansa to ho na judge misem no na ogu me ma nim ase e wa Abrokyire ase infantini ba ko pe ne godi infantini dokno ene efro mu nyina infantifo so ho eyesa ne Abrokyire fo me ma yeni suban enso mi ti o mi wo suban pa mi wo suban pa obi frɛ mu me ti o ma kwara no asem hello hello good evening Mpacha bom nyanko padu na so e ya me na dum boko me pacho me nwa be ma na be na me ne ka se Mr. Ponsabium okay we sabon sam pacho yiti o adwenchiro ai well woman me pacho na eni pa bro se na me no mo kasa and me dem intime okay o de yanka say woman na sem do be manti mamati bebre me dem tia me betia nso si teni kru na okofa oba foforo or whatever
ba si nkratasem bi na bibisa o te ba so nche se nkratasem de pa onya bibia manyam ko nkratasem de te ni nyame na wuma nke bia se be nkratasem de ni na be man so osani no mba ni no mba do bia Abrokyire ke ni nka be mai kura nka okokura nka mande ka e mo de se ene se okwede nkrai sika bibia me ho ne beba because we create be pam member because of size can no more nkura na dia nti on de be kan se on de me nwa be man of friend no misamponsa wala na ka to betumi afre se o ostra ha ya betumi afre direct number no why say be betumi ato kasa no yi asem ni nyina na me da to dwa no e kire se ye nua ba bi sisi mene ye kasa hisi akra no ho sheda mfa no ya ye no operation na enam ono no so ama be ma bi anya pipa ama sisi mo awale awo mienu na be ma nya nkrata no oso okwa gan na aba okoduru ya no mafre na oso mo 5 minutes 5 minutes no edi 3 days ansa na afre o mu sisi oban so otete ena nkrata na onya no oban timi se no oban betima sem pipa no easy etu obisa dofo se no wonya bibia manenka because oban no mu no oban bi ti ofie ono oban ne twempra 1 year ansa no okwa kohu awo fon so eno achikwa message wasa nyinya e woni kunu no fon so ni ex girlfriend ne no wo ba wo Ghana otimi send in message say wontwa na ya ase emfonyin famre no na oban no ne ti wa Abrokyire ase no one ne da na ade ne nye ne de odin sohie adwale ya ma hono na anoa enti Ghana de na omudi nsonunu eni nso de no eno no na wakaya se one na da so many years ago ne kwa na wakaya otimi de fene mo enti wo ye de ondutwa ono no ho mfonyin fa ye de mfamre no ni nyina oban so wa ye din agebe sama no so bitima ye da change ba ho nsa stay na sana be ma no ye de eye enti se no hia dofo adwenkyere se onfo na ni to nkra no na o ma papa ni bipa no enyina ana se mo ofo na ni to no ma no na won se papa ni bipa eho asem na ye de ye ka enti obetumi afre na o kire wadwene afo asem ye wo be se me pa sha direct how many minutes about 15 minutes na che se dujumade no e kwa wiye enti esem enipa hia moa fa wadwenkere bra watire voice no e de bade na enua bai wonye the bia yes for ni to woni no woma for ni to woni no woma obi frɛ omi etie nipa no so na no asɛm hello me pacho nipa na wa frɛ no obetima lo no computer no volume na ma Pacho malone pacho afi de bo dine yanko wai afia se wa papa bi na passage afia me pacho se fro se afia se wa papa bi na passage afia se wa papa bi pacho yetie wo unua ba yetie wo unua ba no ha kire utie wo nti me pacho me me aka ne se sabi mi nua ba no onye jimi fo odo de empanifo kwa aka odo mani ka jimi sabi unless sa won fa wura mu da sabi wani mra won so no ayi jimi adi to be ma wani aba na se nyan ko na be ye yi ambo hu se ase mana mi jimi senya sa eti no mi nua ba no mi enka se o ye jimi fu ana de to sumi no e ma na nkasa no onye marriage material e ya ni e ka se ma na e marriage material but be ma bi o no ma onye be ma onye man ye wo boy any woman obu o no ma onye boy no de kwa awarium boy no de kwa awarium and obu o so ye ma na wa plan se me ko ware etu ono no nyama bibia no ya ready kutinam se e fa he se kwa he se ye dey
Bible mu ka ho we ka ho but fa no ani fu a wunti so ho no say na wo baby wo ho na wo ba hanom na say sabi you oba no wa ware no na wo ba hanom eno abehie obi na say no be okay obi tia obi na nipa no kra wo na ye yi na ono no obi dada na wo na wo obi ofie no say wo ma no kra ni dead wa ma no kra na and dead but I say nothing na wo be ye yi na Abrokyire for man na say ni dey Unya bema, unya marriage material. We a boy, we am planting and all. That type of memory we am planting and all. Yeah, no more. Bema, or your marriage material, no how are you? How would I mention? Only in Champion van GB one. Said any Bema needs to buy it, link cut a girl on your soul, but me just say the way a Bema needs to buy it, more canon, I be the formal canon. It's here audio now. On your Bema, on why you ready say, you better find to say, what would I mention? Matthias, because no matter what says, okay, say easy. Now, oh, can you cry like a true me? When I crack, no, who could feel what I tell so. Oh, my cousin, I be still, and that's our cousin. Now, say at the end of the day, no. One equals one equals good you could see, yes, say. But me, Mamma, they make me attack as a say. And that time, they sabi. Obi Kwakita, British P, American P, EP, you would know about that time say. That's it. That time, say. Only the woman in the class, because I have one in the woman. On any war a ye, or more a ye, you know, more than I just say, oh, may the cat and may say cat and I'm like Debbie. I know, dear, on the more say cat and more ma say, and until the may say cat and say, oh, we back just oh, wait to me, and I say, more men on a but all my 22 say, me pay papeno, on your bear my warren, on for Adian. No, none alive, man. That's what. Dabio, and oh, maybe Dabio, but maybe back to us, so I mean, so I know they are on one of them. Okay. Oh, no, to home. Mima, maybe say, while I may say, while I banter, so but over no Bantia, no, so it's done it. It's one hour again, one hour, say, I did your queer mammy. Where I can, but never say, yes, Sano, as I call the Brahman kind of dump Muchi and Ponomus idea. Almost in Grover, Romania to my brother. And when I actually say, now you go for my idea, you know. Yes, you know, and to hear about it, I just criticizing almost more, but Yenano, you're perfect, 100% perfect. But the American says, I don't say, Bema or your marriage material. And tell me every time, you have money side that, but in two money side, but it is me as I can say. All money in the room said, Bema no, and it's on an hour. On an hour, say, almost sure, Mamma, Nkata, dear. On Yanakabi, Nkata, some day, because there's a cat and for poor weather, passport to know. A passport, the American passport, but one way down. Yes. Okay. Jimmy for an answer say anything. Because I didn't. That was some what's my kind. What's what Dom and Nipper Jimmy knew what that. Oh, and only dear, who said, obey Jimmy, but who said, and but catch your room. What would I mention? Okay. I did say, that kind of like not arguing. I know when you're fine, you are doing when you start descendment. I said, my idea, DJ some kind of pocket kind. Every dream one. And one hair crowd. Only the final clock can't ask them to come. Okay, we mean about what to a ban of when to them store.
me ma just 30 seconds for 2 abroche for me man so for e ma me why to memma abroche for memma a mo yesuban bi se bi to mo for mame oh awu de sa kwase abuo ni mo di sa kwase abuo ni se wa be chia oba bi wa ha no step na o nkoma na true oba sabi anye bia no kra no oba na edina deja amaw en wa ye yi na so wanya ayi ekwan ama wasanya ni ti wasanya eniema a wetimi akwa aba na sanu ni nyina ti no enya ofe na sa uso ba ye yi a ka hu se atemu da wo ho ma amen echinya ka me sasa kwetri ya da wase eno wa didn't try okay yo onshira wonso yo bye DJ won say asma ya kan enya memma ni nyina so nete sa ansen ntine ye kan ye ka so ye kan se ebimu won say bema bi wo kora na ebia wo ye basa ono oba bi betena bia empra twi mo ware no krampo empra twi ba eba bemu a mo se bema betima sesa ebia wo se oba bia chese ni hu se muzika wo ye basa bi ba hu se oba kan ho a bem oba eba bem o ne be oba ne tie ne akola mu a obo ahwa ka se ni pay wasesa ho because of oba wo ne nchen ne akola e wo ne nchen wo sesa obi wo so de otia no otia oba ba ne nchen kura de otia no otia wonwene se akola abem oba ba ne nchen etibi de meka kire yinua abrochirefo emma ne mema ne nyina anya se mema nko se obi bua wo wa abrochire nkrata asemu oye oba wo oye bema wo ye besere mu se yesi obi hwe wo ma ko hu nko a enhwe no ma no enko o tumesre yinua abrochirefo emma ne mema nyina se obi ebo modin age nkrata amawa se aware enti odonti no ogima wonti ese also don no pepepe sa wodon no odima wona na hu se wona na wo no enkura no ye moja pade menzisi oba no na oni no emmobra oba so se be ma na beje nkrata na mawa enya wadwe se wawie waje nkrata na mawa wodi wawie nkrata na enya bibia o nkrata utu kwan a se okọ adwuma nkrata waje wodem enti nya waje se nkrata na wanya nti wode ubesi nipa no oba wona se bema na kon so oba na agema wa ubesi oba na kon se bema so na agema ubesi bema na kon ende emwa enti ensi ebi tutu ehofo se de obi epe yenua bi aboa na se oba o se bema o watimi aboa no because we ka say na we say nukru okogima nukru sisi no okogi nkrata ma na yire hwe ne yire ni nya nkrata no na ekofo we ya benje besiro mo se aha ya ba kwantuom se ye bebo boye be pe bibia kofi oh enju ma obi ba dwe obi ye bibi se ma na ma no badwena fire a dije nam di kan aha abrochi aduane aye di nante se ye kromu di aye di aye no ne ade a hye nuane na enti wudi aduane no na se wo sa dwene kakra bi ka ho a yare na ade ma ho so ti mesre afuto metumi nua mema enimi nua ma mo abrochire ne se obi eboa wo gye nkrata ma wa eni kwa se oye no bone etua neka okay ene ase you know ye sheda nka man for comment ne kakra mu de bi kra bi sheda no sa okay yo nyono na do for DJ Sam TV ena aye na guso aye na wo hwe no dumadi ade aba ya frɛ no eye Abrokyire Mu Nsem ena aye de wo hwe no memre da bia anwumre bia no ye de sa dumadi we de eba se na meka no bibi haw wada dwon ho a wonya answer ase obi waye obi papa ama nipa ne de boni na etwa woka anasa woda ho kra bibi ase ebia nipa we kra ma ye papa da anasa wo se midi me mfa se ka kra nkwo wo no nisro ja answer fa sam ne bre ye besum na ye da tudwa ye de tudwa de adofo be kire ma dwuna fa ho no fa ne fa ya adwuma omo ka se ja omo ka se ya ne no so adwun ho mienu
Ya hwe da to yenua ba bi wo Germany. Last week ya. Ni yere be ma ni kunu ete. Na be ma netimi atwese kan bro ni be ma atwese kan. E dia wo no. Ama na wo gya ne ma ennan ho no. Ama na de wo gya ne ma ennan ho no. E de ba de ni wiase yeje. Ba Mr. German for Ghana for more Germany. I'm more humble. Mr. Me trust I we da mama nkra we da mama. Sir, asem munye chira nkopim tama asem no. Ye beche be ma no. Because some rafu o me bad. A chira kra no mbeka se broni no or mental problem. O machi no. Yeah. But asem make o do bon so mba beka se or mental problem. Na dren emuka. Ba bibini na kwaya sa de we a enka ye nka se na dwumu nka o ye beka se na dwumu ye kre nti jama for Mr. se doctor for kra the report ba se bruni na dwenya mo wo ska mo Jesus ka hamburg for dem se mo doso mo Jesus ka na se mo bepe doctor for free se krofu for so a mo fa ne mra na o me check bruni na dwen ma mo nya asem we ma ne nka na busu afọ wo hamburg ma mo nya asem we e ma ne ye enka Mr. Pi yesu be wu akọ na kire nsem no ebikwa na so amre kran no jama mrofo na eba befo mu waka so tete oba mpo ne da se ne buru ni tete oba ma so Abrokyire Mu Nsem na bia ni o Abrokyire Mu Nsem no ebia ni so ede be ha nko a na wo mu ntema se be ma utimi twesikan ede wo ba ku no so entimi nua ba a wo de wasem ba e anuanom bebrebe se jai open ya jabe man life man jabe man life man ne dadwene one oma eho enkwa enehia ewiase wo nkwa na wo ade me se nika mukodu emfa nkwa heaven nika mukodu ehoi emfa nkwa heaven se wo kutatima dua kesese de kra na mesro dwene ma ho na so wo kwa oditima dua no ohun toba for ma no odibkwakọ wo obi wadurom ama fufuo na sa afrika foko ama ne da akọ wo foforo nti dwene ma ho na de pipa no so be jano man no fanko senador for bebrebe ye de ka no se we as pipa krato British passport to European passport to American passport to Canada passport to Afghanistan passport to Ghana passport to be woja ho nti misraw droma ho adofo a mo hwa yen so no yedamase mo a mo fretim kire mo adwene yedamase wiase mu nsem mepomacho Abrokyire Mu Nsem mesrem Abrokyire Mu Nsem ena mo yede muguso a mo yede mo hwe no memede bia no yeba ena kosi ada nsonso no yeden yeba enti mo share video no emo madofo na asemwe no mepacho yenwie asemwe part 2 esa wo ho no yede bebram the reason why tia be ma no eyesa no bibi de akire enti so be so hu de akire a nyame boa ene na wohwe nyame boa ebi ene na wohwe no ye de asem no be de to aso no be ba ad crunch a be ma na nya opportunity a wo yesa no ma no ye be hu de ye de etwem enti mon kama koma ntomo yam na mo hwe yedumadi ye won sempi eyeden edemamu nyame boa ye besasia yankopon ehwe obi aso na wotwe enko san ye de emeto ye mesama obi bia afinhia pa momo abae Minyanom ye frem da napoku amewa Austria me free Kumasi de chamuso minyanom monhwe DJ Sam TV Abrokyire free 6 ekopem enwumre no nwotwe sa DJ Sam TV etwamu ba bia America for hwe Britain for hwe Israel for hwe abrofo mpa omontie kasa no kura hwe na wo amenu a wo ye Ghana ni wo bejeja ho ma DJ Sam TV unya na meme ndanhwe wanhwe a wajeja ho timisro se hwe sia Elianum, ya 30 ni
Because I heard DJ Sam TV. Abrokyire Mu Nsem. Me da bia. If no me nsia. Akope no watwe. Madam wase. Ciao. Oh, I'm running wo bi mazo. Enti mumi yandodo ye ho. Na enti ntwetwe nkosi bebia. Odo ne hiyo di eni wotan. Kwensi matonche nacho ya di me konenda masie. Bedema ye ni sume na so. Isime numi ho. Abrokyire Mu Nsem. Obi maso asitena ni ye mu nsem. Abrokyire Mu Nsem. Yakase ye kaye miedo. Abrokyire Mu Nsem. Ejane ya na ekuntokwa. Na ndofu kuinwa ne bebata. Abrokyire Mu Nsem, Abrokyire Mu Nsem, Abrokyire Mu Nsem. Hey. Ra ra hey. Ra ra hey, ra ra hey, ra ra hey. Ra ra hey. Oh, my and do ya wo. Ra ra hey. Odone hiya o. Ra ra hey. Abrokyire Mu Nsem. Abrokyire Mu Nsem. Abrokyire Mu Nsem. Abrokyire Mu Nsem. DJ Sam TV. Pakwesi. Kurata semti obini wa kuntokwa. Akonti omu semti adofo adane ya tamfo. Kwensi matonche nacho yeni mekonenda masie. Bedema ye ni sume na so. Isime numi huo. Abrokyire Mu Nsem. Obi maso asitena ni ye mu nsem. Abrokyire Mu Nsem. Yakase ye kaye miedo. Abrokyire Mu Nsem. Ejane ya na ekuntokwa. Na ndofu kuinwa ne bebata. Abrokyire Mu Nsem, Abrokyire Mu Nsem, Abrokyire Mu Nsem. Hey. Ra ra hey. Ra ra hey, ra ra hey, ra ra hey. Ra ra hey. Oh, my and do ya wo. Ra ra hey. Odone hiya o. Odone hiya o. Ra ra hey. Hey, tiye ho ase. Enianu ni adofo nti wo ho ase. Anti ata kopa na Abrokyire ene wobu nani chie. Awoyi nyamachi sorry ya. Ejuma mi ensamba kofo me deni Adaji ani wo emreni wo bi mazo. Enti mumi yandodo ye ho. Na enti ntwetwe fie nkosi bebia Odo ne hiyo di eni wotan. Kwensi matonche nacho ya di me konenda masie. Bedema ye ni sume na so. Isime numi huo. Abrokyire Mu Nsem. Obi maso asitena ni ye mu nsem.